Razmišljam ja, youtuberi, malo prije o tome ko je izmislio automobil. Na tome je razmišljanje potekla igrica Car Mechanic Simulator. Razmišljam ja, pa ko je mogao ovo izmisliti, sve ove dijelove u autu, da se ovako čovjek praktički namuči kad sastavlja i rastavlja automobil. I tako istraživam malo na internetu i vidim da nasuprot mnogim značajnim otkrićima zapravo se nitko nije mogao pohvaliti da je izmislio automobil. Da bi se napravio današnji savršeni automobil kako vidimo svugdje, kakav je nezamisliv, trebalo je da se ostvari ideje mnogih ljudi u nizu godina. Koliko je poznato, prvo kopneno vozilo koje je samo kretalo pomoću mašine napravio je 1769. godine, vjerovali ili ne, Francuz Nicolas Quignot. Bila su to nezgrapna vozila na parni pogon, u biti to su bila kola na parni pogon sa tri kotača i ogromnim kotlom. Postizala su brzinu od 5 km na sat, a morala su se puniti svakih 25 km na sat. Znači, to zvuči smiješno. Upalite auto, voziti se brzinom 5 km na sat i onda nakon svakih 25 km na sat morate napuniti. Znači, to je praktički svako malo bi trebali stajati na benzinsku pumpu. Godine 1789. Amerikanac Oliver Evans prvi u Americi patentirao pronalazak vozila na sopstveni pogon. To su bila kola na 4 kotača, mislio sam reći točaka, ali biti kotača. Na zadnjem dijelu imala su kotač s loptama, zanimljivo s loptama, tako da se mogla kretati i po kopnu i po vodi. Bila su teška nevjerovatno veliko 21 tonu. I prvo kolo, evo, sa benzinskim motorom povezao je 1886. godine, ako se ne varam, Karl Benz. 1886. To je bio prvi pogon na unutarnje izgaranje u povijesti. Koristio je kotačne slične onima na biciklu, suprotno drvenim kao na kočijama. Zanimljiv je put kojim je Benz došao do ideje za svoj automobil. Sad mu je bio napraviti kočiju bez konja, a hobi su mu bili bicikli. Znači, svoj prvi automobil napravio je stavivši benzinski motor na trokolicu koja je imala kotače slične onima na biciklu. Nije koristio drvene kotače kakvi su bili na kočijama. Znači, vidite na ovoj slici. Zanimljivost kod ovog auta bio je nešto brži od Nikolovog. Imao je motor na prvom automobilu, odnosno motor je bio na prvom automobilu, imao je 16 km brzinu na sat, 954 kubika i 0,8 konjskih snaga, što je za to vrijeme bilo nepojmljivo. Kasnije su se pojavili drugi Njemac, Gottlieb Daimler, koji je napravio isto kola s benzinskim motorom, a u Americi je zapravo prvi automobil pravi s benzinskim motorom napravljen tek tamo 1892. Tek tada su zapravo automobili s uspjehom počeli da prevaljuju kilometre, ljudi su obratili pažnju i na njihovu udobnost i jačinu. Znači, tek su se tad javili pravi prvi automobili. I inače, još da kažemo jednu zanimljivost na kraj, da je prvu proizvodnju automobila na tekućoj crpki započeo isto američki konstruktor Henry Ford, po kom je danas poznata firma automobila Ford. Dakle, to je to za ovaj klip. Nadam se da je bilo zanimljivo i vidimo se nekim drugim.